Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei Kadba ke kenhun Young Minds Association kadang beteng ye kajing ai jing sekri segi pajba ke them Ribhoi district bat kam kerpang ye gi pajba ke than Ribhoi mingi lanang la ban sakhi ke jing pau ki kam bat ke jing e jong ki pajba kentup de ke jing yo jing shania na ke sarkar hak bala la ban sakhi ya ke jing shania jong ki bor sarkar hadin ke jing penmang skim jong sarkar lengba ke jing IT ya ke kali kit nong pang sekne ke kenhun ke bari ke wei nagi kenhun Tremon Sungba lani la banong kum ke charity group henin gesngi kata hak arpusan terik unailar arajar arpusan la pelan pejba ya ke waipat ke kali kit nong pang lani ke ambulans hak ke bagi Dr. Remika Talang ke bari ke block development officer ke Bohirumbong sinar di blok kalawan poi kum ke kongsan nang tau ba bantai lang sokumi ubade wei nagi samlarang ba ubajidon bentah haki babun ki kam ban no senyang syaki imlang salang kum musumbut kongsan Dr. D Rumbui Dr. in charge ke Bohirumbong CHC Dr. B Dhar in charge ke Ayush Hospital Bohirumbong kirang ba sinong gi bakentop yau ba ailong pariat ba ST Rempei lembat kiwe hakini kesgina lor ki nong sya khot sngubha laidon lang ru ki nong ilam bat gid khot jong ka kenhun Young Minds Association ki bala yo ban priang ye ketingi kali ambulans na ki bor sarkar ki bakentop yau Lumbok Malai ubri presiden uba Christian Sujai ubri secretary uba Mar Dondor Sedap ubri vice president uba CL Mashring ubri advisor kentup ya barok gid khot jong ka kenhun na kaliang ki nong ilam ka kenhun Young Minds kilapan pau ya ke jing kublai ke bakerpang syau menteri rang ba ke jela ukonrat ke sangma ubalai ke jengsennya ai ke kenhun bat penmang ye ke kenhun ban ai ye kene ke kali kit nong pang ke belong om tang ke jing kerku ye ke kenhun hendrai ke de ke jing kerku ke bakrau ye ke tan barok ke wei lengba ke kenhun Young Minds Association ye kene ke kali kit nong pang ke bel penmang sya ke Young Minds Association la ai jingirap na ke Chief Minister Special Development Fund jong ke sarkar jelah ai ke jingiro ye ke Young Minds Association bakil ye ye ke jingdon kam ye kene ke ambulance ko kene ke kan bat kibala IT method mensim ban penyo ya kenika kali kajing peshitam bat kajing jing IT jongpi kalong shisha ka ba mensim yaki breu ha kenika than ti ha kenika por ngasu kerku kerdo yaki Young Minds Association bakin mang yai teng mo ban ai kajing shakri ha ka imlang ka salang bat kum jolo ngasu kwa ban kerpat ba pidai ban pendon kam hok ya kenika ambulance no bakan yo ban ai kata jing shakri kababiang nagi benta kipat ba but kum juro ba ai bakan ni jing play ya kan ka ambulance kan long kadak jong jing kermen bat kum juro jing kerku ya ki prieu hapo kan ni ka thai ni tak no ina du tu kapua kila shakri lang ba ni shakri pata lang ba ni no habaya dei ba kali jo lang pan ikawai na ka ambulance jong ki kala tie up ka ni baka CHC pangkam ban syakri ya kilo kami mo piniti mo ha ke na kepu kerja ya pi na kalian jong ka CHC ba ulai nang kepu ya pi ulai nang kentio ya pi mo pin syakri ha pin ai shisha ngai isha ba pi atre na mensiam ni mo ka ya kipat ba di wilayah volunteer bat ni habun ki kenca health camp ni dan amtang ka jing ambulance ma labun ki jing syakri ke ka Young Minds ka ai habaya dei bat ka pagkakya mo ban yarap di kipat ba ye nga wish you all the best but kani kakali bat mai lam wheelchair na ngai ba inla ban syakri lang ba kani kakali bu Shua bagi Young Minds su apor empat pom ya ke Young Minds ngaladon bat ka Bohirumbong Sport Club e sibun dikam ngaladon bat hi ngasngau tenat ya ke jingne jingmut ke jongpi ke jingskem ke jingmut ke jongpi nadu tipor hadu pina form ya ke Young Minds kawai ke banga ipenat ya ke ni ke team ya ke ni ke ASEAN kalong wa pidan ya ke mensim ke jingsngau red pidan ke mensim jong ke jingpli apa bile ya ke no ka kam apa form ya ke no ka team dan kam ya ke mensim ke jingsngau red bat ke bakau santam ke de ke jingshena kabangin dan kajing mut sliu kajing fai sliu ya unu member kan ni kadi kabanga syet iba bun sien syet kedua yang nga syet pun yaki kumnu pialong syat ni klan bat kawai kabanga syet pen kan ma bahai pi pile ya kanu na ai pio
kata kadai kebangang ngaju keli bahai ki hendrai ki ong kani kadai na ka omset jong ki member jong ka yong mans kani kadai kebangang sunat ba impek menta hakani ka ri ka bi jong i hani ka jella ka bi ki jong i bon siang ki brio ki perkat tang ya kamalade ki perkat tang ya kamalade hendrai ngasmo ban ong ye phi di nong song snong jong kani ka bhoirombong ba phiyo ye ki khon samla ki ba start ki ba shampang ba ki ba yo ye jinga na kanta ka lawe ka jong phi jong thamri boy kani kadi ko we ka banga sustanat ban kontak ban ki hendrai kini ki poro las dang ban kansel ban nampoi syo hendrai ka jingpon jong ki wan siwan nama bon sin nak pet dai na ta ka jing song ye ka jing song jam jonga ka ba pulong ya nga bangan poi hakani ka por ka ba minta ngandung kren jong kamar ka jing perthut jong uslam hendrai nga sngowo sibon ya uwei unang ya lambarat ba jong phi ha ka por misha uba hap isnaing udi utu usamla rangba ubala yalam lenti ubala betin lenti ya nga ban pen itu itaw ya phi ban ya no sinyang lambat phi na man ta ka imlang salang jong ka themri boy ho chak yin ka sem ka jonga ka snong ka jonga kamdai na kani ka themri boy lagi yin jonga ka dai na samulai hendrai nga dan pat kumbaga juang na do mensua ki program ba fair nga dan ka jing sngo i nga dan ka jing sngo jan ba ya ki nong song jong ka themri boy kani ka dai ko wei ka ba pelong ya nga bakat ka bangale chino nga ju sam ya kani ka team yong man siki brio ban pen sngo thu ha u brio dan ka bamla mana bo ka bamla dan baduk dan beruspa wan mut tang beruspa ula ban ai ban kani rikti nam tai ki baduk hendrai habang iwan balong brio sika pertai uwei pa uwei brio udan ya ka jingkit le udan ya ka jingla ban le ya ka no kamba lada udan ya ka mensia mesinrang udan ya ka jingmot ka bai ijinga namta kari namta ka jaj berde jongi kublai sibon ya pi baro ngan mala ban cer ka tang ni blai dan lang ni ka program ka blingkot to ublai ka jingsuk un yai don rengkat ba pi unang ithe ke jingker ku ke jingem jong pi la kalong hagi kam ki jam la kalong hagi kinu ki benta ban nang aya pi ka met ka bakot ka bakhya kentu ya wai ka bang man ka por ka bang sibon ka program ni tengri boy tang gani nganong kin ma yang ka jing duai da ka jingker ku ublai ngan yai don rengkat ba pi kinu ki jing don kam pun janga ot changa nga kloi ban yarap ya pi ha ibor ibaret jonga ho nyamla ban ai sibon hendai ijing penjau ibarat ibanga ana do ka mensim na do ka donot ide ijing kerku na menta jong pi ka yong man ban sanduru ya ki imlang salang kubukut ke basta bat bawandra ya ki jing mentoy ha ka dong thai ki jing kan buat bitin nomor kene por patai muslap kunum aksyu dan saisian ai kublai kulum lang ya bro bat kerpang ya ki ngelam juga yong man association aga bati dan la ban trei khamba aga jing start brio bat kerpang ka jing start bo le ulah ki kublai shibon karena sneu ban ai ki jing ku kendo ya ga yong man ni la yo dan ya sakhi ki por ki adep ki jing plan ki ambulans ki hashwa kala shakli sha kamtam magatu ga por covid kini kermen ba hadin menta pade pi ayo ban plan dak bat mai shu ba khamba to blame kerku yupi kamtam yo presiden badang samla nangla banyak mat rang lembat ke tim ni ditumpi bro duai ba pin nangla ban presiden nak minta ban sakri khamba ya kani kadong ba kathan di dungi ha ki por ke bladep ha por badang long presiden ini ba isne hing balong ini presiden MDC jungi minta lala ni ban bu nam yau mot jong wei uri rongba jong ka riboy gitongi Dr. Didi Lapang antai prokelet kila presiden nang tu ki fi ale nang benta ka bahag miat jong ka dong ka thain bat ya ka riboy beroi dei sibun to pinang trei stom bat pinyo ya ka nam ka burom ya ka jingtrei ka jong fi nang benta ban kentiu ya ka dong ka thain bat ban sakri ru ha babun ha ka imlang salang ha ka ni ka dong ka thain ka tuni lang ibadairu i video jong kaboy rembong CNR di blok Resibon kong ya kajeng pelat por ka jong pi apdeng jong ikam ki babon enrei ki pelat ya ka por ka koridor ka jong pi but sibet kena pelat ya ka ambulans kanlong ka jeng kerku yo pat ba
jong kani kadong kathan kabai ke jong ni ngitip bahasa bangilong di Kirtan agnono ka religion aswa bangilong agnono ka position jong itu Jibril aswa bangilong agnono ka community kay bangilong aswa jong kita borok long bangilong Jibril yundan ni ay long tli ini iso prabril kata ngatrai war bril la so kemen kadai abangi isa pramangi prabril tingin ay kay sakri ya ka society ya kay ulang asalang jingi handi ka time di boy jingi berkoi batenteng wasa baru nagakam ka sa inde ya kata dagi jing kasan jong ki nong krisnong prasnong prathau ki jongi ki palok projor ki jongi dengan matang ini di bahaya pujun mata ba ailong pujun mata di mama ramba snong di pujun mata di hapos kalang ni dete inom yekren nakapor chapor di mata berkado di imam video juga berenang ni. Aku tu si bagi sim yang dikawal koda bagi imam bagi illa abad ai dari kisah sim. Ila isu orang di ba bantia tan ai ke ai ma bakal abiang ni kita. Sudah sebut mam gitu lok sebut di ngamla badbe ya gopor dan lagi. Hewan soi kata. Dengan nongkren sibuk nomor slap ulung ni. Ai kumle di baro batio ya kemet lokoi bakya uble gerku gerdo bagi kam di but abaro aga jigi nguduki bai bagi lagi dekai ulang salang jigi bagi sakri prabril tentang ini gitin di balkon ni kapor ai kudai di paro kudai cibun kudai sijarno Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai